semut besar Gusti. Nah, engkel. Kena penting ada nang ab jagat jani. Ni kaos ab jagat kali yugo ya tekali sekarang. Mula patut ale kamu badeng. Ni beten res saja ya bisa duak nekeng puas pengabdian yang melah jujur yo didor ale yang tongos penekang yo. Ni bedor lantas kena kan dua kisi bumi sing tawa sakit gede mimo KKN dan tonang reformasi tonang ya setengah tegaen tonang. Nah, menang Gus Dur. Nen, ngon ben bapu ningahan munyin jaya. Iya. Perajani cinyamatan reformasi. Milang libang di mana cepok. Iya. Teko kau ngide tulung ken bapo. Iya. Bapo bog mengkiri mati. Di subane cai mantongos mantegak di kursi nembok. Mirip lebihan tes jet cina negak. Pasang kilayah sing rungango, ido dane pada sedok keluen sing rungango, wawangune sing rungango, ben manipuan, yen ado jelmo kegeto, mapan yo ngale tongos, do gugu pedagang. Nggih. Bang kudo-kudo bapo benawan. Nggih. Ne samatan jelek, to samatan jelek. Laris. Ne malu samatan jelek, ne jani peleng melaho, reformasi, supremasi hukum. KKN di luar tuona. Ne betian yen beruang cai. Nak tuak, nak belok, yang beruang jahit penekan orang isi kumi. Kaden Cinaluh nang isi kumi. Kaden Cicarong isi sekosma. Oh, kenten. Walau mapan panggah jelmo, ngedotan tongos, perjani bisa nekor, matur kini dodane mekejang. Inge reformasi mangken, tiang pangman tongos, di subuh man tongos, idodane sing rungang tiang ke desa-desa sing juari ya kita apa dah. Paman Agung, itu masih paman murah. Di taman jani pengung kadirase kelah. Nyingak buat kepratnyanan paman yang ngeraos deh. Nengkenahan. Walau kebisan pamannya sing manut di kayun kelah. Jan makrana gitu. Awinan melah jagat kelah di kuri sinuraja. Sing mulu sangkan paman aja dadu. Tung tekanin lantas jani. Paman setatu mujugyak. Kengken penaden jagat kelah. Tung kadi surut kelah metaki-taki. Hanya kan lakar lungone ketengahan wana nunas tamu. Nungken paman mejugjak ini. Tuh aku. Dayang titiang sampun Joko Dewa saleh tarso. Nyurianen kadi titiang mejugjak pekantananipun mawul aku. Kumanten dan wencan manah titiang kadi punika. Titiang paman-paman we midep bertukar pikiran ketah paos kadi mangken berdiskusi titiang aku. Kewanten awak tur maning ledang. Titiang dan ireng kadi pemarkan Joko Dewa pidageng durus Joko Dewa lunga aku. Boleh ingat anak. Berdekat gelah marap teken paman. Sepetilar gelah huli dipuri. Mapan sing kena ben penangkan baya nih. Mapan ane cageran gelahnya sejauh paman dipuri. Donyen paman duno pariatna ngabe pemekasna lingsir. Duh aku sampunang Joko Dewa sumenio dengan ayah titiang aku. Pamit titiang. Logam ngaing dengan nih Men. wih jangon kit pengabe lingi kido anaknya agung wikan yang ngeros duak yang ngeros Men. iya nih narga meang cakek ya caro cicing merebutin balung Bujang gitu. kong kakeng sing mana po nyena nih pelih Yang jaro cinyen pelih. dane Gusti Agung pelih Bujang gitu. botawang kukul lumayan tabuan ngelek-lek tuh depak jang kencero roh Rak, itiang nang kenangi pantai ini. Sujatene cai nih pelih. ada skenten Cai demen masih dari juru kemar kudiang man. tidiang teh nak provokator nih lah Ngangken ini pun provokator. Ritat kalau jagat aru-aro kadi mangken. Mulo galah kadi aturipun patut.
Meriki ngancukin, mereka ngancukin, Bang Payu bungudipun ngama, kuandan tulangipun ngeridek. Ken cai bapak memesan ledak, di tiang lunas segala apa bos. Ingatan jani cai, pangseng asing bapak ngomong ken cai, kaden cai ngomong apa melah. Ado nih karos maro, nih madan meseh tan pesalen gumi cai letak kecik banyak. Do cingugu munyin makbot kau, ngaku melah. Meseh tan pesalen, nih malu sama di jelek gumi nih jani kena mabo jelek kan bela. Paman murah, yang suut mundur. Ledak. Di taman jani paman den yang salah tampi. Dia stuping kuda paman matur majang kena lingsir. Walau lacuran atau paman sekedar ini. Aneh api anglah jen, pengubatin paman sejati. Kengkene sebeli liwat gitu laksana ya. Lu guru ratu, Nentan malih ini pangubatin di tiang ting cokori dewa. Siro nyen malih sejawanin cokori dewa. Kantun megantulan batin di tiang kantur ratu tuaku. Ledak. Ring sejeronin makin ngiringan kadipi kayu nak kelingsir. Wenten pemungun di tiang Sumatera, duanin di tiang tengiring pemargaan cokori dewa. Tulat pisan kadip pemargaan ido sang Kresna. Dawak modal jagat duwe. Ida kapanikaya ngeruruh seisen alas. Pinako jatun karya kelamakna sida rahajeng jagat duwe sane dumun ratu tuago. Unika taler makin cokori dewa. Ulangan dumun kayun duwe ngeruruh amakin ke paramartan, ngeruruh tamu, yen sambut ngomoleh niko, waduh dados ngambil karya sane tios. Ingatan atur bapona, logam perak. Yen paundukan pejalan kelas de paman sen saya. Demadak-demadak sangkan pesuecan itu sang yang pramukawi. Si delap de karya pemagang kelas. Nah, kalau nepin besik. Sakit ada wicara bin manipuan seperti lagelah di puri. Dan yen paman yang dengin di puri. Tuturi lampatlah. Ratu Agung sira nyen malih. Sejawanin cokor dewo jago tuturi titiang. Logam perak. Yatno cai di selandang pejalan. Alas madurgamo, alas tengat. Buron sarogala. Basangnya manji boleh lo gedean yan. Iya. Dugro. Terus. Mamitan lugro matur sisip Ratu Doagung Putra. Asapuniko runtuh wecanan ide anak kilingsir ngiring makin dagingin. Rumasat palunggo cokor dewo namanin sungkan ide anak kilingsir Ratu Doagung. Bengkale patut palunggo cokor dewo nunas saja. Napi mawinana sapuniko rianto kan palunggo cokor dewo jagi ngentos linggih ide anak kilingsir. Sastro maosang. Miaso amuleh-muleh sutrep ningkang negara kesayan nikang papo nahan prayujano Doagung mendaging sekali pongon nyaman titiang sanang pikayunin punika Ratu Doagung. Seran Inggih titiang api duci logam. Inggih. Wala disubane kayun-kayunan kelas. Mula medaging pesan sekali beraus naik lingsir. Ane kebos ruwo benedo ni dijaga. Jelek lawan melah mulung sanding tandados sangkan sadiane sing sanget tadi rurut patut gitu masih jelek sing tadi bengi waler gelas sing melihang masih naik lingsir nyungkan kayun mapane api yang itu apa Tapi sing mula budu wantah patut pisan kebenyangan manuwen dan ngentos keprabonan palungguh Cokorewo ya sapunika acep anak kelingsir. wina Inggih. suwanengan gelah merabian iya. dadi rasang sepi gelah purin sing lantas ada alit-alit lincak-lincak mapan ada sastra mausan sepi kang watre yang tanana penginang muang sepi kang asrama yang tanana sepan walau di supane gelah presiden ngiring ampe karsan naik Inggih. dadi metu sepet kayun gelah gam Napi mawina. Sujaten kelas sing sido pasah kelawane Yadi Diah Chandra Dewi pemakas rabi nenek kelengan apa buen di nane jani kelas semekan pesan man semaya pengsida aja ketemu di Udiana Inggih. ane ngeranang kelas sengkecen Punika tunasang titiang rabi nenek cerikan Diah bedo hati Napi jai kaden supenawan inggih. yainan kangkang itu mana iri hati Siguk. yen kanti tawang lah ada di Udiana Inggih. apa buen ngajak madon deh pasti ke lah kedek marah ke rumah iri hati nah jadi gini Napi makin. boleh ken penting rum-rum aja dulu
Yen pet ya teke nak onang pukudan lah. Sang kimatur orang gen berangkat ajan jeprakan. Nggih. Lurus nggih. Sangkal cang orain dewe cine. Mani-mani yang ada nang ugu. Do tango kenake. Do dadu ngalin alu ngemaduang. Anak kewah nake ngemaduang pantawang ci. Ujang kewa. Cai ngelakurenan dadu. Ya nane gedenan jang ci balendau. Ane cerikan jang ci balendangin. Yan balendau ci pula sane balendangin tengkem. Yan balendangin ci pula sane balendau tengkem. Man, Bisa kelemah ci ngangin ngawana. akhirnya hijau pulas. Bisa dinatai ci pula. Kiwalu kini. Awak memarakan mulu ke kini ngiringannya. Ini ane seperti kena. Engken. Dua agung istri sing menduwe kayun kimut nang apedik. Arti sinawang sopan santun Sinawang lah. Oh. Man ben kejabut lah dagang anaknya blok-blok itu. Oh, Ci Maya. Cang mayang yen keke caru bangkung kenangan cang. Kung bangkung. Cuk lah blok-blok hilang, ini blok hilang. Awang kasih Cin lah Maya. Kita di pimpin nya. Ketemu lagi. Aengnya dua cine nuturan dimpal. Hah? Uleng dunia nintep kelamunyen cine. Nih, Yen man ben ke warung ke jabo mekejang plok-plok ke dagangan lagi. Kengken ya cara bangkung. Nyen dia sang cai bangkung. para kani logam bangkung aduh kenten. Para kani logam bangkung aduh kenten. Kengken ngempelin san petan cine. Para kani logam Logam bangkung. Ah, nah. Mesakanan ngomong cara nyaman cine aja ci. Sap. Sap. Adong-adong numan di jabo cikene. Tawang kapinang panyakan juga udah lekaten lah. Ngah. Ra, Jang, adi peduanan kan ci dini. nggih. Blen gelahe di je. Tajan disuk, Raben gelah. tajan Tong. Ya. Atur naik ciken gelah. Nggih. Raben gelahe di je. Tajan. Belen gelah. Tajan di Mukti. Ra. tajan Tajan. tajan di keloncing. Nah, jadi gini. Cai parakan gelah maka dadua. Nyenjen yang aturan gelah. Rakan cokori dewawen dan diri kisal kita cimatur. Banglah niman. Ngaji, Engke. ya orang bangun iman. Bangun Iman. Oh. Liang kena cai ini berpikir otak cai ini gigis. Bangun Iman apa tuh? Niman lampu sorot itu. Takona kan gue kan. Takona. Bang tawang apa itu? Iya Jan. Niman api. Yang cara cai niman apa deman? Biasanya niman jungo. Aduh, Ra. Tidak. Niman junguh sebuah bangla. Kencan. Benar. Di ngaji. Niman jungo not. Niman cungo. Cungo apa bangun Iman? Au yang cungo celemu bangun Iman. Cungo ciceng lapana kan terus. Bisa sing mebungut cai bang tawa. Takona. Au. Iya Jan. Jungo napi. Nah, Tidak. yang cai yang aturan paundokan rakan gelah. Nih. Jungo gelai banglah niman. Daja cepok, bengklu banglah niman. Gratis tanpa bayar. Kencan. Gratis tanpa bayar. Uang mukanya 5 juta den. Kredit 2 tahun. Ada Cibarang nih. Oh gitu. Ada rasa Oh. dia cepok ping luang lah nih mah. Gratis sing maya.
ngebon sing maya, ngangah sing maya, sing ada apa di. Rang, Tiang, main jeng. duh saya. Bekecot temenino. Rang, Tiang, dodo dingahong, Nge. sama petan iri. Iri. Ada sing ngajak mulak gitu. sing diri. Nah, yang reng boleh gitu. Rang, Tiang, perak nutruna rang. Tiang, Benar. kari truno bunga Tiang. Bruno bungo ane asben mani. Kuda aja umurnya Jani. Umur Tiang Benar. 17 tahun jalan. Ditambah 43 jalan. Perak nutruna. Nge. Rang, Ya, mumpung perak truna sing itu. nge. Gelah budo perak nah. Hah? Ujang sebet cai ini. Sangkalo Cang. Jengken. Mesing mekelo Cang itu. Jengken. Butuh Cang itu. Tuh, nih baru jelemu belum. Gelah butuh perak. Artinya gelah memerlukan perak gitu artinya yang. Oh, si anon Cang. Nge. Di sedang gelah kebingungan bukan Jani. Nge. Gelah memerlukan, membutuhkan bantuan cai kita wang. Nge. Perak nutruna. Nge. Dan ini yang kena hang gelah derang. Perak sising dan ngerasa ngasa nak lu dan rao. Dan siro aja Didang ngumpul Didang berak ke kini. Hei, bisa masih merendahkan diri semal. Diri. Dan ini Nge. melat ya perak menikmati indahnya sorga dunia ra. Begitulah. Aduh, ra. Didang. Yen sekan gitu. Nge. Jak aturangan bungut cinekan gelah. Ben jebos gelah aja menikmati indahnya sorga dunia ra. Kenten. Ah. Jakti. Sekan. Jani Cang ide dulu gen cai. Mapan Cang bakal menikmati indahnya sorga dunia. Cang ide dulungan kenci. Ujang. Luas ke warung job. Ujang cang warung. Beli dalu bek pak. Kalau bebek pat gitu naga. Tahu geno tuh, lab-lab cang apa goreng? Do lap-lapo do goreng oh. Man, Buk dalu bebeke kutang putih-putih nih. Oh. Ale kuning-kuning nih kan. artinya tang, aku putih nih, duduk sarin-sarin nih. Sing do isena sari. Kuning-kuning nih kan ale. Tuh kuning-kuning itu apa sarin-sarin nih? Bangkat kunyit dah gelas. Oh, apa bin? Madu. Madu, Beram. beram. Ah tuh Den. Yaki sih yang nih. Sing berak pasangannya. Oh, Mu. gitu. Ngana, ah. Nah, makin itu ngoyong jadi. Nah. Nah. Ra. Tiang. Amilangan tiang talu bebek cine tege. Nge. Coba cimeken. Nge. Yen gelahnya kan sebuah ngelah rapi ya dan ira. Sampun sing kau lah kena. Apa madan gitu? Ampun lingsir kena. Bisa lingsir san gelahnya no. Tengah tepat lah, tengah tepat lah. Nu jajak surya na gelah. Nge. Coba iwasin ra. Nge. Uli potongan keken potongan gelah. Hei foto ala gitar Spanyol. Pamakas susun lai keken. Susune Benar. ngadut kari kena. Artinya keken potongan susun lai keken. Kengken men orang Tiang redahan pulas gajana lo. Nah artinya membayangkan seolah-olah cara apa susun gelah. Pacaru pongpongan menggantung. Cara nyogadenge kemarin na doang. Sekali napi, Nyogadenge kemar. ini secara kemarnya gading ngomong. Membetul kan sih yang bisa mendatangnya. Nah, pamakas kene. Nge. Goyang lah ci kan lekakang. Mau daging goyang? Misi. Kengken goyang, kengken, kengken. Masalah. Ampunan yo misi goyang engke. Samra kunang-kunang. Nge. Jani, gelah ijo je melali. Cai ajak lah, tatat lah. Mererot, berduaan, medanan tangan. Asik. Bok kita jalan-jalan, tekan sedih pasih. Mau balik koma. Kan di pasih mau balik omak. Nah, disuruh mau balik omak itu, nepukin dagang. Sing apa pis? Bos siapkan pipis tuh. Begitu kan itu beli rujak, beli minuman. Nih. Nah, di supane son mau belanja tuh berak, Nih. fotolian kamu ih aduh nepukin kubu cenek.
Waduh. Yang dikubu cenik itu, engkenang mencelop. Sino, ci kemungkinan kena cinet, bukan kubu cenik, boketa ditubai raga ngajang minuman, ngajang rujak, terus gelah kene, bamilang mau balik oma, bamilang mau balik nanti. Aduh, jering-jering belum kalau. Anyang-anyangan. Kono apa-apa banyak anyangan gak nyesan. Nafsu. Aduh. Tiang. Yen kita dah janjian gelang aja cai. Masa sih saya ngaturan di jeraben gelang. Kenten. Yen mering mak duetan pinunasi tiang. Makiring jagate nang ngeraos anak memunyi sami wikan-wikan sami rire-rire. Sakewantan ngerebes aja ini sane mewah. Nggih. Zaman jani raga perlu hati-hati nampi munyenana. Nggih. Dau laula kat gelakang munyenanake nyenawang di subane di tengah kenahe selesai ngodoang sakit hati. Walau kene yang gelas sebab kadang mal menjanji ada cai. Gelah pasti selalu menepati janji. Kendang. Bleng lai di jo. Yang ini rakor. Bleng lai di jo. Aja. Bleng lai di jo. Bengkudo karbang ada. Bengkudo kabang. Bengkudo karbang. Bengkudo. Jang. Di subane gelas cai neng lahang. Nggih. Kengkennya kena cina ben pidankan gelah. Pokoknya beres. Kendang. Bleng lai di jo. Nggih. Jang. Bleng lai di jo. Li kengkene karbang. Li kengkene kabang. Li kengkene kabang. Li kengkene. Jang. Pokoknya tergantung situasi dan kondisi. Kena kali kengken, beres. Kendang. Nah, blend lain di sana. Yan neraka balungor cokor hutan matajan. Na ulo-ulo di jang. Gue tarin taman. Blend gelas, Iya. ada di taman. Iya. Cakap. Engken jene, rak den glai jo, gue tarin taman. Man jo beli dalu bebek. Sing lempas saja bukan tur di bini kamu. Syarat nejani kayun gelah lakar mewirasa telawan ini. Iringan menarkan gelah. Inge ini asap punika, iring lurus sang ratu agung. Ayo dia, Rita kala pedaduanan berjanji. Bibing iringang pemargan gelah. Mawasu gelah eling kapining ratu. Mepamit gelah uli dipuri singa sabi. Jangkep alaki rabi mai kepuri sindur raji. Ni sangat ngeweduang anget bisa jeroning kayun gelah tibit. Parinekan nabi menawi punika ratu agung. Suencani de ibu. Sayang idane merabi marep kapining gelah tan marni saja. Apa ben suecan aji matuan gelah ini. Kadi rasa sing sida ben gelah lakar nampu nyuwun. Sayang idane memantu marep kapining Ratu Agung istri. Medaging pisan sekadi wecanan Palungguh Cokor Dewa punika Ratu Agung. Wenten idana kelingsir kalih Raben Palungguh Cokor Dewa yukti kalintang sayang pisan. Menjalaran talar wet sangkaning Palungguh Cokor Dewa. Kalintang pawikan ngiringang pemargan idane makasami rikiring puri Ratu Agung. Lebih. Inggih sapunapi wenten malih Ratu Agung istri. Aget lacure pada misi saja. Aget nibusan raos sang gelah marka pining ragan bibi.
lelacur nekat masih diangkan gelah pekerjaan. Ratu Agung istri. Dereng kemana yuk diaduk di tiang daging hujanan Palwo Cokordewo punika. Semale premangken swalawan Palwo Cokordewo ngadiosan pisan. Sekadi sungsut ring sajeroning atnyana. Napi menawi tresane sanang banget pikayunin Palwo Cokordewo Ratu Agung. Tegarang bibine jani bareng inget. Godang tiban ke sebelah jangkep ala kirabi ngiringang pemarkan ini. Kayang kejani gelaseng sidengar terang putra rengling ini dan. Kanti lantas gelah keruruhang mati. Ia didiah bedewat. Nema wet uli dipuri gua raju. Kiwa lelacuran nasi. Kayang keyadi seng sidengar terang putra rengling ini dan. Done ngawat tuang sedang terjajah kayun gelah jenap ribu-ribu kerjaan. Kalintang mau tamo pisan Palwo Cokordewo makna pikayun yen ngasapu nika Ratu Agung. Banget Palwo Cokordewo mikayunin parindekan iri-kiring putri. Yaning yukti setros Palwo Cokordewo nenten meresidayang madalang putra. Pasti keputung kurin Palwo Cokordewo Ratu Agung. Yen dia muni kenes rahina Palwo Cokordewo sampun ngerasiti bakti ring Ida Sang Hyang Pramekawi. Sakewanten dereng kedagingin pinungsur Palwo Cokordewo punika Ratu Agung. Sampunang Palwo Cokordewo wana iring laturang malih init ngerasitine punika. Diastu nenten mangkin menawi tebe nyambung dados Palwo Cokordewo pacang medalang putra Ratu Agung. Dumadak misi saja bukatur bibine debusi. Kiwalene jangan ini sapunami. Sekonen bibi lakar ngiringang gelah kemu ke pemerajanan. Ngiringang malu gelah mesira. Apa buin gelaman mesemaya ngiringang ide beli. Pangsi daja ke panggorai nene jangan bibi. Mang nenten Palwo Cokordewo kasep iring dulu sang Ratu Agung. Bibi mongkek. Nang main malu. Iya. Tadi bengong kau kin. Ngalen deh. Nak, wenten api Ratu Agung. Bibi mulai pas-pas aja nih. Sapu napi di Paling gelang ali bibi kemo main cek sakit ini. Tadi sing matur di pusat dipuri. Didiang iringan ngarin Palwo Cokordewo man yang sana dikiring Udiano Ratu Agung. Itu suku bener. Walau bener lakar mau pamit, matur lagi lah. Yang paling lah ini. Iya. Nak wenten api puniki. Bibi penawana. Ibusan gelasin dipuri. Ngiring nah lingsir mau bawasan. Tung yen ken kaden ide nadak sarung ngarsang rayunan. Laris? Sin oleh kelah ke samping. Kaden kelah ada parekan. Penyeruan kayang ke bibi masih sengada. Ini misalnya makin sapu napi didiang. Keberantanan kelah. Tung kedak samalet lah do. Ini misalnya makin sapu napi didiang puniki. Gelah nih ngahoten nih. Orti parine kan Bibi kena dua goreng bos aja pesen. didiang dua goreng mo ketan. Kan ada sadang yang mo male goreng. Jika sana apa ini lengah cuma kayak bekelih-kelih ada orang sangat san. Dan biasa punika goreng bawang, pacang, kangen, mo ketan. Tung peleras lah nih. Remangkin runtak Palwo Cokordewo mau cano. Udah maka dong pendek itu sangat tuh kupuri ada mau. Ida nak kelingsir nak sampun merayunan inuni didiang sana nyodang. Yento sing itu nih. Jani kawan tuli patuh kena nih. Oh, Jani. mangkin malih nggih. Tinggal jani mau. Malih mangkin. Udah di menyel kene nak jeni nah.
hiat-hiatnya tan mari ledang kayun beli ini disampuni sida ketemu kelawannya dewa Dimon ngomongnya makin aksaman kudan ini seremnya kasih begini Pemekasan yang sampun wentan dihajar nabi sani pancang bau sang piring setiang terus sang mau cangkirnya mati syarat Yang nih kena ngaturang tuyul, kena ngaturang tuyul, kongkek. Yang gelas yang ada nikah mungkin apa ya men? Setunggal beli ketemu kelawannya dewa. Tadi mau alik sepet kayon beli ngaku. udah dados kadia sapu itu Reneng beli sebuah merasa tekan pada wekan. Setato nyungkanin kayon dewa ini. Napi mawinan beli ngeraus kadi sapu itu. Yang muni subut resnane dewa ini marah tekan beli. Tunda dilacari ya boleh ngaliang dewa menyan. Cuma dewa sampun nangi wau penampilan. Wenten ini beli melaksana kadi sapu niki. Boyo metu sangkanin kayon beli. Beli mula sangkanin kepaksa beli aji. Nang dewa ngayu. Yen sing beli ngiring ngampi karsana ning sing. Beli ke baos alpaku. saking riye bang kuda-kuda sampun ditiang ngepung waktu rengangan sampun nang parinikan punika banget kayunine malih bang yang kiamati ya diastuti tiang aturang ayah rengangan memadu titiang erikiring kiwanten sayang dene merapi reksipian titiang kantong yukiskan pinunas titiang Mangda sida kayang kewekas kumantian sapu luki sayang dene berakhir Sapunang dewa sumoni. Kadi rasul pengku pengpat beli itu sumber cepatnya. Yang dari tunas kita sana yang promo kami bangsaran-saran aja dewa. mana kita yang ngalah sapu itu suwetan dene kumanti sani bagus Weh, kemudian paling lihat deh. Napi di tiang sekala pun begitu. Ye, sekalo kengken nih. Dan terus bersedang orang pedas, pengorengan di tiang sampun ngeduang, dan maning sampun tenggaya. Ampun kita sabawa kan balas pisan. Sang di tiang benyal dan dadas dulu kang di tiang. Mana di tiang gendon sana mangkin du. Pacang raparakan duene perak, wenten manggil pengucap dewa. Bos maharesan iya main apa iya. Kone bibi ngorena kengken undang nih. Oh boleh ringi sana mangkin ringi jam nawipun. Ini kene nah. Kali ya di Jawa Tengah. Aku gue dia demen beceki cek gitu ya. Cek kan. Do tomplok pentas yang karma belok ratingnya nak kehidupan tawang. Beli masih ke
gitu, yang di pengkolannya ngebel nabli. Kengkena ngebel laki swa. Kengken nak kengken. Beli diolas beli. Kang payu kan yang kulungan yang jani beli diolas aja beli. Kulungan ngudang alapo. Sing, Man? yang dikene goreng sambal. Santi yang ngebelos penyel sudah ditulung Kang. Diolas bang itu bedekin beli. Gitu apa? Bang ide, sang beli bedek. Sang beli ini ratu bongkek membeki. Kengken. Beli ngelasang warna kate. Tuh bang ide bedekin. Sang beli ini mata tugal. Ya nane to tulungan sisi-sisi neden dilapapi tengane nak nu mata. Oh, sing ya dilapakan ke tengah. Sing. Bangnya dilapakan ke tengah. Kane ya belinya kane. Wah, sing tadi kane. Adik itu. Sang pijo to. Di tengah toh. Engat sang apa kaden? Sang apa beli? Bungkil poh. Di amat katos toh. Katos misi les tengah. Oke. Oh, nah Kang Wang Tiang beli Kang Wang Tiang. Sekewala kene masih ben besek deh. Kengken. Di Subah Bang beli tiang ide sang. Sing masih beragat pendiang gawe ke didiang diolas beli marangin tiang megawe beli. Oh, nuluk kang sang. Ki walu kene mongke. Kengken. Mapan sang bline sang bungkil. Bungut poni pepepes kena sang bungkil apa kengken. Nah, banyak sen kawang beli beli. Oh, itu. Kenapa beli? ayo. Duaning nembe titiang koleng ngiring angante. Sampun api kayu ngiringnya. Mumpung wetan galang, napi kayo ni dewa dili tidur indiano. Durus sama mati. Indah yang Suryani Nudiana dulu. Bongah tereng asri kalintang ulangunin pisan. Lida larangot, ngantenang mueng sekari pada sami kemar. Semaliha, genahipun yang nganutin sani muasto pengidar-ngidar. Ina yang cingat. Ring sisi kelot sami pun mewarnai barak. Ring sisi kauhipun mewarna kuning. Kaler ireng, kangin putih, lan di tengah manca warna. Siosari punika, inayang cinga, toyan telagane pemekas. Napi udah malih kedulurin antuk ulam, sayan astru taman ini. Ya, indah yang Suryanin punika beli. Itu napi. Ulame sane wentan ring tengah telagane punika. Ya, Jen, nika beli. inayang cinga. Sane warna kuning. Ya, Sarang kali punika nih. Ayo nih dewa sapa napi. menawi beli undi. Sane cenipun sane wani. Ulam mas punika sane lana, wenten sane lantangane siki. Dimonipun kenyataan. Sane bunteran, lemuhan malih kidik punika sane doan. Adong pisanipun saning sarung kalir ya. Hah? Beli? Itu napi. Indah yang Suryanin punika beli aku. Napi malih. Ulame sane wau nengok ring selagan bakune punika beli. Nika. Sane selem permanen kakah punika nggih. Iya. Tuh. Daya jinga. Nasipune gede. Medaging kumis lantang. Semalihe matanipun nelik. Punika muasta lele jumbo ati. Dados rengas pisan di pekanipun. Sio serengas. Rau publikasi pune jile. Nya tahu abe masih sedang mererot metu iriati lele jumbo. Tahu lantas teken dewe sedang teko lele jumbo unggul ke jalan bemas itu. Lihat, Tapi yang dia menikah jelek pisan tingkai pun di lelejo. Dan udah dados kantung benjang ring tengah kantung. sampunan dewe sumenia. Benjang di pajang numas portas ke portas lele jumbo no. Yang sirang sakit ngat lagu nih. Yang sinya makisir kentong itu kade. Ini gue manti pan. Nah, jaga mah keren-kerenang.
Bama cita lo bebeknya. Ampun kelas. Mendaging madu dan racun oleh Amat dan bayun cine. Sedang kudianga. Muncrat. Rak. Didiam. Mumpung bayun cine sedang gede. Nggih. Pangseng dini yang ngalan muncrat. Nggih. Kemo ke gedongan gelah. Nggih. Ulas saya itu. Nggih. Benje bos gelah teko kamu. Jago rokok bang cine. Sekalo beli mesomah aja dewo. Dia marjani sana diusut. Terus apa napingnya? Oh. Bentaune beli merabi kelawan yang tiang. Mare tiang nampe sang beli salah tampi. Beh. Iyan dia nak rame perjani gitu. Ngusut ukuran tiang, ngalih ukuran tiang. Nah tegarang peduana no. Dikengkene kau kan beli pura-pura selinga. Nyak-nyakane bisa aja jak pulas. Mau badeng ngentot lo kotokan. Ye. Nang kayunen pideng Di dewa dah ada napi. Boyo dah dirabin beli nih. Semalih yang muni jege ke dewa nih. Dan pantas nanti wong ngerawas kadi sapu niki. Dan nyalet kayunen. Sing pantas dia ngomong ke kene. Awinan tiang bani ngomong deh soleh-soleh. Sing sakaneng tingkah beli nih sing demenin tiang. Aduh si dewa ngerawas kadi sapu niki. Ngopi kayun nak ke beli. Sejojoh gumit yang nganyakan ragan beli nih. Ngalen sangah kemulan, ngalen nak tuan tiang emak kedadua, ngenyaken uko dan tiangon tiang soma, tekat ini di Puri Sinuraja, jakangon pajangan dogen tiang, ah, bebale beli meneh tuan petang lemas sesai-sai, seng kudiang beli, ah, yang cara umurnya tuh ngelata ke uko dan tiang itu bang, seng tain kecoren beli, ben pidan ke kecoren nih, ah, Jangan sengka kena pun beli. Tekan raos dewa ni cekangin kau. Nama galang-galangan ngeraos. Yen beli dengan rasa, yen buat tersenan beli ini sing mobinan kan. Tapi kiranya juan di pengange sampun sarwo ngrenep. Nabi malah kiranya. Yen paunukan pengangus sarwa songket beli yang beli ukur dan tiang. Kewala mau kena beli, yen tiang nyaken beli yang tiang soma, kadini kadang tiang ale songket, yen sing tiang ale neketo. Coba tak kena lola jama kejang, apa guna nak ale soma, yen sing ale neketo. Wow, beli ngeresep. Wantan nih dewa sampunang uang penampen nih. Awinan beli kapal-kapal ngajak dewa mau kolam. Tapi awinan. Dewa ini kayun beli nih. Tan. Sujaten pedalam beli dewa. Pedalame. Dewa kelintang jegek, semalih kelintang wi muda. Yen sesai aja beli sirap, ngalan tua dewa, metumat beli mesomah aja dewa. Tiang lele jumo janda banyak kepulas, jak pemase kan jak pulas. Madak pamrang meragang nesne. Oh, John, beli. Yang tiang kan raben beli nih cenekan. Antasnya ya man pengklu dia pengdasa nak ke pompong na bang. Aduh. Asal teketo kan dia oren beli. Nggak kebos tanah. Yang gitu penunasnya dewa beli sin pelot. Ini keto kan jalan. Wah, jangan begini nah. Siapa napi? Gedang pasangan kan beli na bang. Yang kedak-kedak. Pura-pura beli orang metajan. Hah? Dija sudah ada metajan. Hah? Siram atur kentan. Nyen motor ke deparakan beli maka dua. Di logam ja pera. Lu mamat tepemah lu mau. Weh. Tapi. Hai. Baik. Mulut demen medaya corak ini, Bu. Asing-asing tindakan pelih.
Kadung biasa sih nggak mau pungut gini. Nih masih gitu. Pasangan lemot. Dia matur nih orang kelamat aja. Hah? Sirong orang tajan. Ini orang aja nih. Sirong orang tajan. Ini orang aja. Sira orang tajan. Ya kenyang lu. Sira orang tajan. Ini orang kelamat aja. Sirong orang tajan. Banget lu mau dakon. Dok bahasa ini. Ini orang aja. Sira orang tajan. Aku. Sira orang tajan. Aku. Serap bangang, serap dulu bone patuh menjadi nama. Beli. Oh, beli gitu nenok. Jadi kena beli. Bangseng mekelot yang adakan beli. Nejani ajat yang meliang-liang beriki. Ajat yang metepung ketan-ketanannya. Wawu dia ngerawat kan sapu nikah, sapu wawu nih. Nah, jaga mah hengkanya. Basang gede nih nontonannya. Beli. Yang igal. Beli ngisi yang bagian aja. Nge dulu terus. Enak. Bunga tanda Juli. Kasiangan kuada. Kepungi jangan Juli. Langingat begitu ngelik. Pongjang riori. Don sini. Kengkene cara cicing tampil motor sini akan kelah dia. Nah kengken tu jatuh nunduk kene, ha? Kita lungsuriwang tu. Awenan cainu nasiwang nak kengken. Dan bangin titiang kalau go cokor dewa medang. Si kepoin si kelam medang. Ini, Man, dong sabun bong ke dewa ni gelut titiang. Weh, raus sapu terang. Yang ngirim naik lingser sin tadi orang bawon cokor dewa gitu naik. Titiang lungsuriwang. Dan uningin titiang kalau go cokor dewa medang. Dong sabun bau bong ke dewa ni gelut. apa? Bau bang. Kentan Titiang ngiring bawa si anak tu. Nah kengken bos putrang gelak kengken. Ya anak pungketan-pungketanan tu. Unduknya putrang gelah meliang-liang ini di taman. Dan meliang-liang. Pungketan-pungketanan tu. Benar meliang-liang boleh di taman. Ngang-lengok ini. Pungketan-pungketanan tu. Pungketan-pungketanan tu.
Nah, cai sing lengoh beladas ketek kengken. Nikaino ditiang nyerap tuh. Nyerap nyen. Nyerap jelak tuh. Nyerap niki tuh. Nih mantung gelah. Ya tadi tiang ngiringang bawa si anak duko ring si kian di tiang. Disubar lantas cai ngiring. Ya campur di tiang ngiringang sedang rasanya. Sedang itu. Sedang pas lah. Tadi kan pancing itu ngangiban ya. Ya anak niki tapi pungketan. Oh, tuh mantun gelah. Sane alita. Bener. Niki tuh. Nih beragane mantun gelah nih duran. Ya anak mantu sane Dora. Nah. Ya anak mantu sane alita. Nah. Putran palungu cokor Nah, dewo. tak kena aja ban cai. Yan kenten palungu cokor dewo tan mipas sarang di tiang. Iya. Mau pau lihat dia. Wah. Ngomong. Di tiang luxor wah. Mungkin hancur kan? Aduh, nalisir aja mempaleana. Di Haji Duko waktu gap-gapan. Gagapan apa? Salah. Gelah nyingak saya maka apa? Ngawi-ngawi itu. Gelah lingsir aja cia maju-maju man. Aduh, nak lingsir apa nih ya? Betawang tiang demankan salah. Ada yang banji salah jina dia. Cien aja ngapa salah. Ayo. Janji salah jina. Ne patuh nyam salah nak lingsir suabang. Wah, calek. Yang salah nak lingsir lebihan waya, belah kulit nih, cenderung rasanya cenderung jelek lebihan waya, gesit. Soleh. Salah di tiangnya wau lu. Oke. Nih, sepet. Jauh sur pamit. Lah oke nang. Jauh sur pamit. Tepung ya. Sari dewo parakan buka gitu. Kengkene cara petakut dicari aji. Yang menaji. Kuanten ampura yang sekian titian. Wenten perak pelaksana tadi wau sangkanen titian saniwang aji. Dadi dewo mau sangiwang kengken. Napi mawinan titiang rada gruduk sani wau. Rehning titiang jadi nina guri. Mangno pule titiang melirik kita sarang komak kali. Omar gene dewo ne sangat utama ngaji. Sedurungnya nih dewo lungo nilar puli nilar api pang mani dewo metarikin untuk rabe nih dewo nih mau serano ya rumah dasar ban kayun pada liang menboy dewo man ngadungang bawasan kawan rabe nih dewo Ini guys sedikit. nah ya dadi beraji pragatang san bawasan pang pada liang kali ini dewo pangdonya nanti puri cara bawasan tas bawasan istri sang kali kang awirodo rinalek deneng kertoyogo si renong dewi rinuto nene patut sana jejak Sampunan semenia. Bangi yang titiang yang melaksana. Lautang, aji datang ke puri nih aji ke puri Ini sebeliang dini tumulah somah dadu. Paduh lantas listu ayu. Yen rerahang beliang anen kadi sekar dewa moto kalde. Idewo tan bina sekar cempaka. Idewo sekar sanar. Paduh lantas mubume muastu paripurna kayang binati. Pepidato ketua muda-mudi sansit deh. Yeneng palunggo cokor dewa ngemenyanan, Mang Do becek, Mang Do adil makin titiang ngaturin teori. Tong belen nih pelaksanaan lah. Patut, makin wenten teori ampuh makin. Oh, nak oren aja lah. Iya, pang lebih ampuh enten. Puniki, ki tangannya kenang Riki. Tangan bener nih kena. Ah, Riki atep. Ah, Ra. Oh, nih mari cocok Ra. Ken, Cocok pas gati nih. Cara sampai saluke nugo. ngawak Engke. sampai salukin ugo. Man. Sing dawangci, Sing. bangkung jubang. Wanten wenten penunas di Smadrom baru tekan dua mau kali. Sampun api antuk mano paras paros sarpun ayo. Selunglung sembayan rake duane ngedewo ke bawah memadu. Di dewo ning tekan madu. Madu ngaran manis boyo medui. Aduh, madu ngaranang manis, gula ngaranang pahit. Yan kentan mabawa rago sungkan, bau sungkan. Makin tidak ngaturin
teori. Yang mekejang para tukang atur. Ratu Agung Putra Palungga Cokor Dewa niki ngadak-ngadak Nyen lah. mangkana. Ratu Agung Istri Palungga Cokor Dewa niki ngadak mangkana. Gelah aja mana? Petel kan. Gelah aja mah. Mikir terus. Terus. Ben mani jak suod nunas nasi di purina. Napi tunas sitya. Longan jak jet lah ya mah. Boleh lah. Boleh lah. Terus. Baik. Aduh. Dan cara kepasilan peragat nempel sing dah dibelas. Bi, rago dados rabi alitan kang yang ngalah. Nengel sakit kan buang. Lah buahnya raben lah udah aja urusan. Ini ada keuangan nih, nah hitung ah. Ongkit. Beli nang dia ngelar-ngelar cara dialas. Ngelek-lek orang yang samar ku pedang. Tapi yang ragat ya. Hidup aku putra karma bawasan ngiring-ngaring hidup lahan saksiang bareng-bareng. Beli. Subuh aja selesai reng ida dini dipuri. Benar. Sakwala tiang jednu bengong kan masa tiang nepoken beli. Buat kejegekane bagus sih mesanding. Saja beli. Ya rabine buku dadu ya naliang disuarakan. Ah, Waluyo ane alitan dedari nilutama. jegek beli. Jegek. Ane doran dedari Suprabu. Masih jegek. Masih jegek. Mongkek masih dedari. Beli. Dari apa dia beli? Dedari ot. Oh, jahil sana beli perjani kecewa tiang beli. Nah, ide dua aku putra. Nah, yang ida aja caranya. Dia naliang di wayang Waluyo Sang Rujuna. Bagus. Beli. Bagus, kalem, ganteng. Aja beli. Len beli. Aduh. Aduh, maka siap tiang beli. Yang beli caranya yang beli. Ian belinya ala Kresno lagi guys gitu. Gadang kulit Kresno. Saya nggak ada kulit Kresno nih. Ken. Brunmon. Tuh ya. Ini dia beli ini. Aduh, nyelag-nyelagan nyunyil itu eh. Aduh, nik itu. Dari what unyil. Aja nih yang bisa ngalet tongos. Para kanduenya ngoren di dia. Didu ngoyong ngeten dipun. Itu selaga masih jak bang. Itu mipet bang ya apa kabar? Lemerang asa ragane. Awak jenik bisa ngalit tongos. Duh itu nyelekak. Kengken ini yang didu ngoyong. Yang itu nyelekak kadena mincit nasi tawa. Oke, itu Telak. dia beli. Dini naik lakon matimpo wak penyeruan. Sing tadi memade-made gitu barang-barang majujok. Dri gitu. Nah, gitu kan luang tuh. Nak kengken itu ngang beli tuh. Marat yang itu matimpo beli nanti bilung masih beli kemong. Bukan mau potrek. Aduh, sedang luang beli. Kang dawang gobo, kan tukang potreknya Aduh, bikin beli. mongkek, sengkalo tukang potrek. Aduh, sing kalau kengken beli. Dia kodak lilik truk. Si buang ngepotrek. Ngoreng sambal. Ayo ngoreng. Kita ngoreng sambal. Adi maka dadu. Maka cutat beli sing lantang raus ngajai dewa. Mapan dina jani dan urungan dilakan di dari dewa maka kali. Maka sungsi wan lunas tamu. Dumadak ngelarapan beli lunas tamu. Si dewa menuang rumah ke kali. Iya nih ngasapu nih kedua sama marki panggilnya. Wanten sampunang lali nge. Prastitia pemargaan beli ini dumadak lap ke kali. Pemekasi dewusan. Parindikan ngeras titi bakti mereka ke pemerajaan aku. Bang yang mau nada bang banjar dia. Ledang dia mau jantosan. Coba dan mau agong sapunang suwe-suwe nih ngaldi dia. Bori kali aja bos mereka mau agong ya.
Padamipun semut. Benar. Wantah ring genis Duagung. Memanis-manis saja mareglah. Pamekas kapinang madon gelai Candra Dewi. Kewala ya seng menyek dengan matra paman. Kengken manian tegaknya dini di Puri Sinuraja. Yuk tene sapun abri kayon Cokordewa. Kengken ya semayan paman marep kapinang gelah. Hah? Kumanti mangga sida Cokordewa ngeraja kang ningkang rikiring jagat sinuduipo. Abesek tur maneng sida gelah memungkul karan gitu. Betul. Daja memungkul. Kadirasa jureng seng bakat anglas somah gelai lakar jangkut dan gelah. Nejani kene san ban paman. Sepalan pencengah kenah gelai badengan jadi wicara nih. Badengan sapun abri puniki. Somah beseng bakat anglas jangkut dan gelah. Ngudiang ubar neseng idang lakar roh gelah. Paling melah kesugihan ini di Sinuraja lakar jangkut dan gelah. Jalan. Cisidang sekebedek abah kamu kepuran gelah gua rajo. Dewan patut yen kemana mau tamu pisan kayon Cokordewa. Isu banetlah kesugihan ini paman. Di itu pang rasa kapinang raja di Sinuraja. Pangidang jeng ngesep di batis gelah paman. Rika kalian itu marah gelah deman. Didiang pacang mau sangke Duagung. Yang subah sida misi aman apten kayun gelah. Kena apa paman age marah kapinang gelah. Sida banlah lakar ngisinin paman. Lakar kepuran maruna. Terus. Nilar Puri sangkan wilayah di Dewi. Ada lantas abine I Candra Dewi Jermelo sing lebihan dalam peminoke lamun songko kakek praga. Ngosuria. Nikaturia kiken. Nyen. Macam-macam. Sapunapi indek pemargi nih mungkin. Walau ingatan dekat belah marap. Yang bener lakar musiwana, do bener nengil patut mendengaran melarapan bergending. Inge. Mapan alas itu ada ngelahang watak Wenten, nge. Do tujuan itu seandainya. Sapunapi. Buroni yang nyamping penjalan raga selamat. Gendang, iya terus. Gue Ageng pisan Duagung Suryani pisan. Toyanipun ning nirmalu. Pekantenanipun dipunyan-punyan watah rawit pisan Duagung. Pemekasi punyan cemarene. Inggih patut. Ritat kale kampahang penangin Sapunapi. Trio Inggih. sat make nyangru pengraulah. Sayu wakti. Dados wenten andus. Yen manut bacakan tri permanu. Inggih, Sapunapi. Yen ada andus sinah ada api. Inggih. Yen ada api sinah ada nengosu. Inggih. Sastra maosang yatra duma tatra wahneh Duagung. Dados mebomiek. Palungguh Cokordewa maktu minyak. Tadi saya mau balik metakon. Inggih. Sing cai ngabubu sakit. Dan tidak termakan. Yen kene unduk Inggih. Yen sing kulih lanarko ni mirip pesrama. Kayune mangken. Ni nyiriana lingsir nyuria suwana. Iya. Nah janilan kata sang kemo. Yen Iya. sakit pesrama cek terakhir men. Inggih, durus-durus.